Abusanfo ya mammo ya bra twan ame adan ye ho akwa ba na efie da enti e fa etwa to wa de Nsroma adwumadie so eye de ye bompu nimpu na ye kobisa ensem a edi ahim ne de ncheche e wo Ghana mu na ye hia emu nchemu pa na ene ohwe ankrata no bebre kra de aba na posi sahene na ankasa ene watu nanum tu ese bronya idie wo mo che yade ade a wo de che no so emu soso enti ebechia Santa wo kroma wo free posifo ni ho enti Operation Father Christmas ehun komo ene ye ba bedi na so meantime no wa nyame adom wo mo ehun enne 12 December 2019 yi ye ne wani nyimom ne ye nkanche rade se woni won adi ne yie ye da rade asema wo mo enkwa na ye nse nkwa tenten apomudi wom eni gie eni daso eni de onum hwehwe nyina se ebebem enti de edi nkai no. Happy birthday, a blessed one, of course, to Mrs. Kate Oseiwusu every year headmistress of Anko Basic School. And there you are, Mrs. Kate Oseiwusu every year from Coretta and ELM Meta Muko University of Ghana, Nina Omoma Awodapa. Or say ye dear and in Koso and Quantenten apom din wom emma and a happy birthday nkoma Ora George Mefo Gate I was St. Paul Methodist Cathedral Tema Community 1 and na when yemfia du wotwe oh akra onyamia ye bi ye da nyamia se ye sha atade fufuo ne him du kuma nyankopon ye kase onu a wama 80 years no onfa adunum ensign encounter ho enti from Evelyn Gate and afi grandchildren Rabna akosia du amwakon eni wo mo maka ni nyina and blessed birthday and koma Samuel Akrofi Ado St. Andrew's Presby Church Tesano enti openi Samuel Akrofi Ado onsu ye ma otrinkwa ye mo awodapa ye siremfie ni bebre se onsu ye bedi 80 plus e de amawo Rasta woni mi woni tiso or UTV say cameraman and Emma happy birthday ye. I hope say my justice to all the birthday wishes, but on the other side of life pamucho me ka che Tema Community 5 Presby sorry ne mu amunim owura nuama ene ne ho ka for ma me Mary nuama wo free more no yekoye ye o japekrom no esanse nka ha no watena nti chena Tema Community 5 no da nuama ne abusiafo no etena se timpancho ifi o chena wi adumienu ekono monkona monkoja eja nuama na onkata ne yepa anti se wa ansana ne etafre no ye Mrs. Mary nuama onkata nechi kra. On that note afi ye meka Operation Father Christmas ho asem nkamija maboafo ni wom miti Addis Beauty be man hu ha na ne nsa no fe oya de pa Great King en oboma me enti me kamfo na mawo na onso wakobo de oba pa pacho be man so awutimi e mane boma wo ywe ana unua ba ne hu ha ne nsa no fe se de mo kamfo me no enti Addis Beauty o dance man MacBook Park no ono no ena edi enimhwe enti bomodi ansa obekọ obetum so kra afre no na wabefia be yama WhatsApp 0209627202 obeba ababeye home service amount o pesa o ye pedicure ni manicure na wax o eyebrow na show lash na unya massage kakra facial treatment pacho ya na wako studio fix o jolu oni best pension trust e wo abronsan ba komo sa abronsan no bon say ya trouble so kese plaza 2 e hwa na studio fix e wo 02029665553 Creative line and sanu ni binye ane enra me she kaftan enema she top fefefe creative ena oyeye onse ne sanu twapa pachobronyen mo ma African top say ya year of return ye nhye na nye yenuan mo maba na kono no pam bi nko enti de waba ne so catch and say there is this designer in town who is so good, let me take you there. Yari brofo chen what you know say on so brofo na faniko yes Swan Lake Junction Obilex restaurant opposite and I also say just WhatsApp your mo say me pesta we me pe design we creative line be yama Instagram or and Facebook so creative line clothing afrefre na 0244695057 and 02644
14945 baby a yeto bro nya mpaboa ma nkwada no empani emma ne mema nyina ma ye ni age ye be hye mpaboa foforo ne yi krochia eye Macbro collection ne mpaboa ni mu efe na saying we twa ne latest wa hwe me na ase a ya hu si ya na ase efe pa che wo Macbro adaroma ene ma me sesa musa no ti a wo so ko Macbro na kwaje mpaboa empani die ho ena nkwada die ho kai se me se ye pick farm o tra be the Pele Plaza no e tra won station no kakra bia ukọ wani mu a Macbro eni for 0244 211 491 0244 211 491 Macbro collection no e da wo mase papa afei ene eba abedi enkomo no ye ne Superintendent Florence Owusu or ye District Commander Ministries Police Accra na ena afei Superintendent Okanta Akrofi ono so ye Airport District MTTD Commander yes Father Christmas ene die eni o mabai so omunya ma mekai yensa be kasa aya ogaga o mbai wan ka mo manfa ade anto Christmas tree na se ti o mabai o mo mfa nkogu ase mai o mo hyeche dada nti o ma hye Santa che no ene o mo ho so ayefe mira ba mpacho ma mo akwa aba ana menka all correct is all correct me who say meka sa na madam all correct sa madam sa ne koma ye nyina mpa ene all correct sa ye ma mo official panso Zabitane Lokanta me sha say also Operation Father Christmas no eye dey important yo me da say me fa konye so achia ya hwefo nyina I will show mo happy upcoming Christmas ye ka Father Christmas a police administration IGP Mr. Pombo no eda no na ye kire se bi afene kwa wie no nipa dodo na beba krom ahye dodo na beba krom na dodo no so abasa no aya na obehe no na ne boni bi omanfo ni bi ye no na aya na eya abroso nti ebasa yeti police for dodo na agu krom ene CID for jeze omo nhye atare MTTD for omo so behwe na cars bebrebe be yon be direct traffic ni ade nti ye kwan bia ye faso de ma omanfo hu se nhihye a ye de agu kwan mu ni na ombenya ndidaso na fe ombenya rehwem se ye ho ma omo brebia no ya ye krado se ebebo mo ban oh okay nti ye di bronya wie kura Father Christmas ho Superintendent Florence say ye be hyase a ye be di bronya na ye start kura be ye 3 months ene ye preparation nti ye wo before ene ye wo during ene ye wo after enti ye di bronya na wie kura no ye de ne ye wie because ye wie a ye di bronya wie no e wo say ye hwe say ene ama nyina nso atoto yi obi o ho a otu kwan fi ba bi no baaye ebi no fi amanone o ma ba ha o mo be di bronya onyankoi ebi a ye di bronya wie wo so twen kakra ne ne busuafo nso etotototo nema enti ye hwe say at least after Christmas no be ye 1 month or 6 weeks no eno so ye operation sa edian ne ma sa 3 months before Christmas 3 weeks or 1 month after Christmas no yes no nko wo mo dada adwumadie mu enti ye pagya din to so Operation Father Christmas de enti aya e basa no said ye nyina ye nimu no edu sa time na nipa be krom bebre okay obi o ho a ofinof obe finof wa de na ope no odu kumasi kro obetumi ato onto wose me konkran okay obeba me ba be fa me niema akoton okay obi fi Cape Coast obeba be fa ne niema nti ebasa nipa dos nkrum fi se Accra no na ye hu sa akoye capital Ghana ha nyina eno na akoye ye capital nti obi a pese obeto bibia obeka se me beto fi enkran nti nipa ne ba enti e ma na ye nso ye start ya ho boa ne ntem se de ebe ya obi a watu kwan se oba bedi ne dwuma won kran ha nye nkran kwa Kumasi ne ada regional capitals no obekọ na wasen akodu fie boko oh I see enti sabre no September cancer edru Father Christmas na ye behu modudu o krom ye behu mo visibility na ya na moye no ana bibi ba na yesono kokra nti a ama ye bo age so 15,000 men some mo wo mu dada ya ana ye be hyeda ama ebi aye concentrated e wo ba bi pa me da se sene awoka no sabre enipa doso ahyen ne ade adoso na se na medi kankan no e base a na
abaneyefo no so e de omo ho agim okay nti na sabre no krobia aize regional capital bia no dabi ye fa baby ti se takrade a ho enso nchenkran na police for wo no enno so nchenkran nti no ebase a yetumi kura de nkranfo no bi ekoka ho ho na nkranhanso no se yetumi ema dodo na so tra ha sabre ufa kroma ampa obehu se patrol teams ene MTTD fui omo okrom bebre ebi kura ho a omo hye uniform black nzo omo nenam krom omo nenam keke se ne be ya amanfo benya rohiem na ebetumi nso abom ho ban ene nti ne yenam nti sabre ya nipa bakrom na enu nti na ehia se yede police fo bebre egu krom na ebi kura mpo a omo hye uniform ndi wuntumi hu ze omo police fo nso no omo police fo omo no mbe chi aja na wanfo na maye no ya hye ya kwan so YMTT depended de dru bronya se ya kwan so de ya na ehu pa na nsan kura mo statistics amode baaye no efi January besi November no enipa beburu 2000 mo si da bia nipa beburu nsia ena hwe wono mo nkwan wo ya kwan so na bronya yisia beba nti Father Christmas ni mu no kwan so safety no etisay yo enokre wonim be adwin se afine kwa wie se ya na sabi epra ne wu ewo road traffic accident na kosoro na sabre no police for no dodo na ewo ya kwanso highway patrol for ne MTTD fo bia omonso check se driver ni kura sabi okura ehyen no o qualified se ezo cancer ehyen no or license kurampo nti no eno no ema nkrofo ana ahyenkafo no sense police for kwanso nti no omo ya hwe yi kakra ema aya na ye bomode ase ye de sa wududo no na epira no ebeba fom nenso emze aya na futu no se tie na ahyenkafo no ntio senso kona enkoma mo yi na emze afi no dede na ye no eso esanse sabi ewu no enyade a obia enije ho nti no police for no e kwanza MTT fue omo check speed obo nse omo kroma de ya dom kon ho a omo de hese hyen enami nti driver ni bia akura hia na nyonko tumi ka nse nkrofo no e kwanso ne e pa ne se ye be prevent sa excessive speeding ne na associated accidents are this way nyina ba nti ye kwanso e hwese sabi akwanhia no ano be brase Auntie Florence menya wo sapitando kanta aka sa speeding na sem no nti ma me nyina ne so kakra wo kan sem bi wo se driver for no kra hia wo munua ma mo si o nkrofo no wo kwan so ebi o mo ye sign o mo ye si eso ho nti oba no waso ando pa 100 120 140 onyani nuani nyama ne sign a no wadweso wo pa ne ho na wasia woso enu Father Christmas mu betumi aboaye ye be check anything ye betumi aboa pa ne tini se ade aka 190 na nsen 190 anadwo a obon se ye wo checkpoint ntiem kwanso bebre na onim be adwin se akwanhia no mpempi no aya na anadwo de no na edoso na ehu because abre no bia na dwene ne se MTTD ni bia nyina kwanso obia da kwanso no anse otiaso ndi anadwo no checkpoints bebre ne okosiremu okọ takrade okwahio omo kwano bebre ndi ma drafo no eya ahweyi mo ye sure se omo wo ho yakoda no omo so omo na izi police for sabi ya ise M40 no bribia ni wa obekona police for nyina adedasa sabi sempo omoda na ye wonna na ye wonna sabi the first obi to a why din ne bia wasin trese wada enti no bribia no bo nse obi ana obaako ejina kwan ho a onya to ne touch na wo nse nkrofo no ho ye da se pa na emom asamba akoso ne se awia no mo gina ho no aya na I say omo pe drivers na chi omo at all costs enti onyina ba bia driver ne kura be hu se ogina no bia no wakote esanie mu baabi ti driver na ba na bra na I say oni ni dia teta enya mi ni no pia ba prekope sa ena bi ho no mo nso a na no mi ametika mu
from Ejura to Kumasi. What baby or no agina driver no agina ba dada. So driver no call nim kakra question. I don't also could now I say when a child driver say nam catch driver and say you come posting this over chobecho do pe bia faman into ye din na we are no se carry on and ya carry on. But the me person me can say bi ho no mo a kwan no kra fa so gina wo no enye driver no susuro ni hunti posting ye gina me ma anya careful a obechi me wotimi gina ho a and so na mosi ya driving no so nye yo netini se mze na sentem IGP echre kwan a police for yenye patrols na de yenhwe se senior police officer bi eka ho na senior police officer bi kura na onka team na ejina kwan no so eho a otae esrasra wo nti se oba na ba bi a masi mubaria ana se moye sa enforcement no se nya otumi echire mu se ba bi a mugina de enye nti mu relocate na netini se esese ye di ehu bi ana se bibi to drive ntum se unim ba bi a nkrofo no obepie omso nti no na ye se ehia se bibi a no nama obeto bo eye oma check speed ni ade wo kwansi omo ntan gina fa kosa the whole day omu a nanti no se o ba no driver ni no onyonko driver o shia no kire o se nkrofo no wa ebi a next time no unru ho kra no na omo wo ho kebe fine pa yes aya etire relocate yen sheda nyina fa kosa ma ne nche even eya na dwi say snapchat fuwe ebi won ma no ma move ko omanim kakra anaza o ma move ko different place enti enya de a fa kona na omu gina na se na medical aka no yesra omu nti se baby omu gina ne nya yetumi kire omu se baby amu gina de careful mudodo ana se bipo so dodo nti no mun komanima na se mumra mochi Adentina posi for no a mo wo kwan so MTT for so mo bisa o se o license when na so ka se officer mpacho na ye frɛ o sa na so rank ye se na o madwa no if it's mo na ma cha ye mra ne se obi enu rank bia wontimi misa for license na wonye but so nti o se bi o chebi na nipa so mpacho na rank ye se hey ya ne da ne de nka driver ni kro waka ho ada na ya anasa obi pese say opiso hu ni right kakra nti me bone ni senti na wache me anasa say you are challenging a public officer, you are doing this to a public officer nti I say mo hu na nkrofo kwan so e mo ntumi ni mu ni nkomo me wa mo say you are friends. Are you really our friends? Really, we are there for you. Nukreni police for your home general public. Okay. And na nye general public ninsuntia nka police nso adwuma ehun hia. Okay. Nanse no nchirechire bi kosoma police for nyina. Eye ye kasa kire onwa ye no muhia. Say oba station anase ekwanso ba bi na police no hia o. Adwuma no edu ba bi a na ensese odo wakoma edi akire. Say bia bibi kitwe bia nka ye ka kire obi fufura ne bubefu no ye ka kire wa announce obuafu. But yes, you are not being professional because obi betumi aka bibi a ese obufu but adwuma no kire wo say mema obumfu na munu nya abotre ma nipa no na one ne nkasa eye driving license misro ni munso kakra de nom kakra me kra ma twun mu dodo me san ba me wo lighter question bi wo ho no nti unu munso ni wie pa na ye de no arrest na fe yakwa anti Florence nso ho ne kro ni anya no kra se inspector nkwa no tumiji license okay emra ne kire se a police officer in uniform oh sir yo police officer regulation 47 and ka can kind kire because eno so na ato yeti say police officer this inspector no je license enti drivers no kankan private for mom kita DVD no onya ya no obisa nti okobisa na police ni no so atoroto na fi wose ma che otwi na faculty post station na etini say aya na SSS inspector biye oma check side no omopanyi okay nemo no ebi anya inspector na obeje license no nemo no oji na zebi se krata bi kra no be ma se ni si awoye nti no machi na mum mintumi emfa onkosi osisi a emfa onkokosisi nti jisa krata yi na
oba bra obenya ho anase dase no bra office ho na yento aso mfa onkoko na no no obehu se odi inspector ni din na ebehye so eya o ma odi yin o ma o note yeah note bi wa ya omdema e wo kwan ni ho wa anaji se or drive ko police stage because ebi obeka say junior one no ontinem tie bia me na me o junior na waka say ya sitting drive na waka che driver and drive yes na omutuntu driver na ka say ontumi mfa na hu say na isa say akasakasa kakra banti wadwa say no, show me the police station, I'll go myself. Wait. Sometimes me do consider me jana me encounter Libya. Aha, say na me kem fa kabla. Na no say akasakasa o. Yo, no kroni emsa na ntiase bi na enkoso. Na yetini say police ni say wachewa. So ochira oni nti a wachew. Ana say nya waye nti a wachew. Na appointed out chiro wi a offenses ni bi wo ha ubetumi kura take car ne number na wa chire ne say o say bi a opani bitim opinfo bitim akola bitim a bi a odin ko ntino o police officer na say o ye bit discretionary say wan kasa wadwene mu no then na ususu we ya dey say o che no kusi police station na ntino odwene side na o chiro no na so onko a oye omamba pa obekọ no aba na mpempi no ebinu wo ha ujaja no trom ebi kura no mfinkra ha ana se kumase a wonfiri kumaso ntinya de a obeba ene ntina mamma ni bi nso ani ate no a obese ne macho ne de me ma wonko ntino oni no cost station okrampo na mpanyifo wo ho okay ali ni sergeant wo ho ni inspector wo ho na even se station officer crowd ana se commander otua eho na no ono so wo ho until say or the bibi do na when in your you have the right to consult the next person in command. Okay. License in it. License no. Yep. May traffic imra 2180 no 2012. Okay. Regulation 47 or see production of driver's license. Sub regulation 1. A person driving a motor vehicle shall, while driving the motor vehicle, carry that person's original driver's license. Okay. Or say original driver's license. Okay. Enye photocopy no. Enye nya watwa to phone so. Enu mo de etumi evidence ampa mini me driver's license. Nemo no say bia offense ko na wa committee no. Enu nti no ehia say bia odo kokota. Na oja o sabren say unkura license nti no kona kofa bra. Ebia me anka mema. Me maybe because na o appointment bia na o bibi. Nti da na o se bra no kra no ntumi ye de emma nti no sabre no note bi ne bia obeje license no no de ama ana se unkra bia obema omre aye 24 hours enye nhye e wono so se chinchina o ma sa 24 me kan emre ya o ne me be ya enye nhye se ese so ma 24 hours no enye nhye sa no de be ma very good bibi nti eno no be gina offense no so. Okay. Because I work at no officer ya na de December pa. Say osifa license mamia. Say ebi ono ma minim nti na drivers no so license ne omode ma na ye omode no. Especially commercial ones no. Ekita no kra wo say eni mi ho. Enti ono so mpese o de be ma. Private ones ne de obebisa say mpache o na rank ye de. De police ni su chira ne say obebisa say no rank ye de. Eni enu wadwanti enam sa kwan ne so no. Wakasa obecho no nti ekaka say posi ni so obecho awo ye de obecho nti wakasa obecho no obecho nti eno answer obeye ene driving ni enko police station ho na say onya de ukoduru wi ani nua no maka nso nyina besom ene adwojo ne de Matewasi na mamenkan se na mekan ndi o se esese bra wo drive no ukura wo driving license ewo eye original one enye photocopy na mpempi no na obi wo ha police bisa ne license na on person o de bema no ohwe police no no gina ho na ebia bibia nu ha obetumi de identify no ewo ho ebi kura na ne din se me din bo me kokusi embo no okay sa badge ye bo he ebia na ebi mbo no na rank yi ebi kura on more rank bia but your police for omu ni rank okay or purely constable. Okay. And you lance corporal na homa ye baako. Okay.
na police no say usiesie wo ho na even o rank a wo no wa amfa ma a constitute improper dressing. Okay. Udin wa amfa ma okokuso a constitute improper dressing. Na ni ada na yo mko gina ho a wo mu mfa sa nya man na ambo. Mfomso a oyi ase yensa so mu a ye no obedi. Okay. Minimo bia esanse wa amfa ne din ama no kokuso krenti yete na homa. Nti no cause edin ni bo ho anke be for easy identification. Nti nipa no kra onne musa wo say wo ne hwan ya na se. Wo ne hwan na se bibisa. Nti no me sire mi nuan ma police wo nyina se. Ukọ fie kase mu ho a opening bia ni ho a ne din mo no kokuso. Officers ushia obia senior officers obia din bo no kokuso. Dabi yenuan mo nkola e wa sie nso omumu no na mpempi no behu se ebi mo mo na mo me ka bibi ma mo nyina ate se okra no eye ma wo se udin ebo okokoso because adwuma na oye no enye wo pe na wo de ye eye mra na ikura wo na wo de ye adwuma no. Okay. Nti no de nti na ese wo de hu sie. Okay. Obi wa oye de ya wamfa ne di amokro ondumi mfa no hu sie. Minim nipa bia wo ne ko duty a se bi ni otinti no onfa no nye den ensie. Ne mo no mra ne se fa udin ye den ebo okokoso. Na nipa na wa confront no eno kra man confidence mehu akwedin afi mesre general public ni se nipa ne timoto so police moto ana se patrol team bi na bibi nti omo bisa lance anya ekura no hu ka kwa omo de nam no ka ne number eno ye ntumi nsisa no. Okay. Na ye moto nso a ne number bo ho ye ntumi nsisa no. Okay. Nti at least na take it time na sa nipa no oni ni share ene ne a oye. Oh, correct. What kind say driver ni no kita original driver's license. One kind baby a nipa na obeje we no. Yo, nti me kan ma atifo nyina ya afefo nyina tie. Ne etosu mi no say person driving or in charge of a motor vehicle on a road shall, on the request by a police officer in uniform or an authorized officer of the licensing authority, produce a driver's license that authorizes that person to drive the motor vehicle for inspection. Oh, so police officer in uniform. In uniform. Then you kunya mindset and say inspector law for be any what can we know. Mamin kan into aso. And it tells me as I say despite sub regulation 2, the medical kind, a police officer in uniform may request a person to produce within 24 hours the driver's license of that person to that officer at a designated police station or to another police officer as may be directed by the officer. Okay. Ebi a onam kwanso na okọ baby. No hu se ne awaye de enya de a oja ho a na waje o license na America ne se oje o license na se otumi ma o krata bi na ne din so bon kokui se din na no watwere gu krata no so a kire o se bi a o de ne awokọ no kọ na mo report wo sa police bi a onye adwuma ho nti o de beja na ono so agi nipa na o de agya no ne contact number anase ono de ne de ama no se nipa ne ba omra no mehu. But wanje o license na ontumi mouse the same note na say bia that's a report on ho ha na onje o contact na say o details so wa ma on betumi de a follow up ana obetumi ayesa na no entire enye ade ayetai. Okay. Na mo no say na make no ofa car ne no makra is enough. Okay. Ne bia driver no ye fro say e bia o ID card bia obetumi ehu sa yampa ne din no eye processor eye bokwanye sebi kana minka but onim be adwen say eye on the reality on the field no enye bokosa eye ntiase bia ada se prosini no e no nti nipa na se ana nipa no no nti prosini ase em se emramu no ye ka se you are under arrest o liberty bi wo ha eni unchen bi o ja se prosini ka se wa chewa me ni ami hunu se sa problem no na wo se bi e mantem ha. Okay. Se obu wo ha wo se wa che no no onte no ho asekra police ni nso nche wo mra onye hwe watimi a kire wo se ni se e na waye nti no machew e bia yenko police ana ohwe
say be odimi na ne ade a say violences dem man bajo ma mentoa sai so e na bia super mema wa beto aso na amama Auntie Florence ayedi super Florence won eno ya na ma no mu post o mu pesa o say obe ma manka papa won say o de Auntie Florence super Florence super Messi abaso me lighter one kra me dey ato because mama super Florence ayedi super Florence Father Christmas no say ajana one for na America no mu so mu badwa o nti abonefosem ye to chacha ye hwimu nkrofo bag ye de samina ye mobile phone sama nkrofo no eno mu package wo maye ni nyina ye ni if you say ye na esia enipa ni bi be report nti ye nim sansem na ye koso ni nyina na meka say ye ba be di Christmas a ye police fo bi a wadi police a check akra bi anim say edu December ye ma leave enti aye ma leave ni nyina ni say ye penipa dodo de aye adwuma. Okay. Enti ye ma will leave. Just say situation no ehia se ye ma will leave. Enti wo kra won apply for leave no. Said ye be ya e benya nipa ne dodo ne de aye adwuma. Afa nso we ye district commander ye be ma wo de operational plan wo de aba. Okay. Regional headquarters. Enkran ha ye wo 14 divisions. E won kran ha. Na divisions ni nyina no so ye wo district e hihase district 42 ene hihase won kran ha ai bia police penida no te said ye meme wo ministry sa me ye commander no obi wa dabraka obi wa ha enti obi anim ni strength obi anso nim ni area no bone e koso wo ho enti ye ma wo ankasa wo prepare operational plan ahobo a wa ye se wo de bo nipa e wo jurisdiction wo de bo mo ho ban wo ye ne sa na wo de akọ regional headquarters enti wo de kwa omo behwe ebi a meme nipa ye 50 me hwe adwuma e wose me ya nipa 50 no enso enti ye de bi ba be ka ho ama na wankasa wo ho commander no wahu say ebi a meme ministry tema station ehemase okay art center ehemase ye wo banks wo ho Independence Square wo ho nkofo be ye asore ne niama bibri wo ho enti edu ho e wose ye boban na se kodu ba bi say ye watch night 31st night ni ade anipa aba ho ebi a ye crusade bi nipa ne dọọso a mimi nipa ntumi nti e basa regional headquarters for ne operational plan na omo the operations for ni biaba na omo the abeboyen ye normal routine patrols a ye no ye food patrols ye mobile patrols ye use car ediye ye nim se obi ebetumi azan se de ye kanu no mobile phone de nka obeto a ye advert a wo hia phone na akọ shop na koto enanu ya National Theatre obi student university student or see automobile phone online or apply nipa ne se hia me wo National Theatre oba yo mukutaka omutim or this kind man no kan wie ya no yi phone se hwe o hwe ye iPhone wie ya o se ma menchechire ma o ye ya no this phone fufu ama na boy ne ye smart so no hwim abrante ne ya ma ekuta no enti ode ba ye ne ye hwe mu ye ko mu ne ye nya na mesi bi ne efre ye ne ka che nipa ne se wonim nipa ya na o se an wagya ne phone wo baby na ye peno ne ye de ama no enti nipa ne kire ye nso wa ha ne ekonya ne kire so enti ye nim we nyina se enkrofo ye ya yes ahoboa ne nyina se ye nya opportunity say nso na ye ka kire enkrofo se omo nso nya ahwe if you say personal security there ya wo be se oto wo dem wontumi nja wo dan ya no nto ho wonam ba bia wonim se wukuteska wo ho a ye stress obebo ho ban wo be hwe se sika ekuta min e wo se me hwe ne yie ti se ba bi ti se circle me ya me papa or the phone share ne breast pocket him o si nani ati ye yiye afi oba ye no ntumi nka o si ye me phone na me se circle there ye nya mranti se mo ho ukofa ho na wo jeja wo ho a ye bewia obi anim se hwesh eba musu munim se hwesh no ene na nka Father Christmas so se Father Christmas echi na mu de omo amanfo akwakogu ho amaye ebi se munim places no eba sa anya sa ne adwen yen se mokra mu bi ni omo na aye ti echi omo ba kra ne ase agya wo mo na se mo amu nkrofo nti be na amanfo aka afram ezubo ya wonti bi oh yetibi yetibi ende omo kan se adwuma ye no nsem ayete no ye kasi ye di echi anke abembe kambe je adwuma ne ye ya bemumbu ye if say e wo se ye yenti ye ya sacrifice bebre ene edi ye adwuma no hwe wa se obi begina kwanso anadwo snapcheck fui oba ko gina ho fiti be ye se anadwo 9 obi gina ho akosi anapa so enti ye ni so sa mo brede but baby o aya na ye hwehwe mo afrim ho if you say se ukọ originals na baby fofra
minim baby a ye aposifo nim baby a akromfo hideout wo enti uko police station na uko ye case say na menam ha ye hwim me phone a police ni timi ka chew say ye hwim no wo side a ene ye ko that side na akromfo no camp e wo ho ebi wa no ka chew say ko volunteer pani a wo area nim no ho no no betimi de wakọ akromfo ne ho no enti ebasa na wo dwens police ni na me kobo na bo no wono timi kire me baby akromfo camp ho e kire me se da bi we mu de saa o ja o mu nkran ha areas bi mu hihye so utu mu ho no mo a yesi ye gye nkrofo sika wo ho ukoka che police a ukwa na ka che asemasi obenten ko why I say ye nim no ye nkanasem enye se omunim nso nti ebasa ape na fe omafo adwen anya perception se ene mo ne nsemondifo no aye koro ya so say ya ye wo mu aye soups ya na nkrofo say adenti na ya ye soups sabe ye ntina ho se bibi nsi ansa na ye twana mo enti no se bibi asi no bia be ka kire yen se ye hu se ha nkrofo bi ye bibi wo ho ye boaboa ne nyina no a na ya ye operation ne ye ko ebi wo ho a ye be ko no wo be hu se get to bi ana hideout to bi ye ba kwachi nipa bebre ne ye de aba wo be kwa ko hu stolen items bi ne ade wo mo ho na se de ga na amra no ya ye no se obi wi ade ekura na se went to me improve a wo de ne kokot a ya na enti ye sa ade ne de frustrate omo effort a omo ye no so ni se se ade police for tata ye mpa nti ene ye nhwe ye hu yi nti ye sa ne ma ne nyina se de be ya omo ye sa ade ne so ehu bi bebo omo ama omo jai na se wo ko police station na wo ko report to case obi age wade na police ne ka che say ebe ye we ya na ne police ne na wa anya ade efi say me nipa na be ye case wo be ye case no e we say wutumi kire ha ne si ye ebi a nipa no kura minimu no nti metumi a kire se de wo ko ye case a ye be ka kire wo say nipa no wonim no wonim ni fie ene ebo ayen na yenko se wo hu sa na ye adwuma enti mpampi no ebinom so tumi be ye case o se mechi nipa ne ko ye police fo no ya mfa na nkoko ti ja ya de wo mu ni se wuchi obi se wa ye bibi na de ne ba e wo se wutumi proof se wo hu police ni no oni ho enti bia wo hu se obi piki obi na wachi no eye se de ye ka no civilian wuti ho wo hu se bibi ikoso a wutumi chi na chi a wo be chi no no e wo se wo hwe se wo betumi a chi a na wo nko a e bia nipa ne ho odensin na bia wo ya attempt a wan hwe a ne we prawo se wo hu nti na aye hu abo nipa bi mu a omuntumi nye saade no enti no police station na waye case na wose wutumi boa yen na yen so ye case ni ma wantumi ankyere se onipa we na ye ana se yenya evidence bia obi awia mobile phone wo de na ba yaji case no ya ma mobile phone no wahi enipa na nkasa kra ye peke no ebi a wandi wachi ama police station ho ba wo ye good samaritan enti wo hu so peke na usio me report no enti we de na ba police station we aba be report to case ni wo police station ye beji complain no pepepe wo be chiro wa no asem afi na aka de aka nipa na nkasa ye wi ani phone no ebi kura wendi wachi amba nti no asem no ye koso bi mu a enye yi se we hu nti e basa na public ni say police for kura de wo di case kwa na o magisika na o maja no enye sa neti ene se si ase de court system na ye no emu ayedin police ni bia ampeso di case be kokota kogu nani mase o kwa na wonim se wo good case a wo de ko enti ye me fa sa kwan we so na masre so bia wo ba be ye complain no boa yen na ye ntumi nye case ni ma ye wo case si bigu ho nipa ne bakra o kwa o mabim wo be frena o ma ba equally bi mu so se o mo wo case so mbe ba say crime officer ni ho crime officer call transfer crime officer ko ha enti afa onu so baba akumienu na ba mabu na wa pa ba so bi kasa so bi ko transfer ya case a wo ye no fanko me ba ministries no bi wo ho okoye na me ba ye case aye ye nyina ye ho enti no wa police no ye wo police station bia ye wo pani wo ho ye wo district commander wo ho ye wo crime officer wo ho ene ye wo station officer ba bia ye district no ye wo sankrofo a wo ye mpanifo wo ho ba bia ye station so ye wo station officer wo ho enti wo kona se police akola bibia o ye orofa eya na ye stress o betumi akọ station officer ho so obi a me be ye complain na say ni say me honkrofo tai ba bebre obi o ho a obeba o si o mi case wa ha me mitumi pie ba abonten
me scan ne ho ana me hu so bi atena ho acha na ma frɛ no me say me pa cha wo peden wa ha o si o ma be complain me be hwe me CID yes your court na ma frɛ no ebi a o case na du hin ebi o ka say ebi a me fa madansi ni bra me say fa dansi ni bra omo obi o ha dansi ni de obi atumi tro na mama ni pa foforo atro si wo na eya na say ye ko police station na hu bi aboyen say police station de ebi a say suro na ekwo na dan na mu sunsum wo ma ese mwatade na fe so musan popo mani che kakra kra de ne wu ya ne ya wo wasikanta ba kitu be steady enye sa net ya na ye penisa se mo be ba ye nchen si we ye start sensitization before the Christmas no ye sensitization bi na ya ba ha ya ye ti he ye ken obi beti ye kwa asori ye kwa lorry stations ye kwa market ye ni nyina me kwa ye sensitization bi wo odoko asori bi wo odoko me wie na mbisa ho se nipa eti ho no omomu dodo sen na baby a omoti police station wo ho no omunim commander wo ho po nidin ana station officer wo ho nidin said ye be ya so bi kura de wo hye wan kwa na bi no pese oye obi bia wo betumi kura afre na bi sa se oh obi sise ni na wo hwe a eti se me ma save me nan fofo bebre wo sa kwan ni so na mo ma ye sa kwan no say e betimi afre mo sa easily sa betimi afre ya wo betimi afre say bia me ya wadanfo a na unko fe 18555 no emergency but e bia obi sell idea bia business idea bia ma wadwen aye wo na wo say ade we de enkoyi super waka asem ye beba mobile money for ne so na ansana no ye say na nsan fini bia ba banks anim e na afi de enkrofo di table kosi koton mobile phones no Father Christmas bresui mo be hwe o mo sa mo maton mobile phones no banks na ni mo sa aya me say bank anim no ye nton ne ma wo ho sa me hu bi but waken ye be hwe me hu bi sa but waken because ye no unya hu bi sa won me hu bi wi afre unya no wo sunya ne district command no say bank bi wo rest kodwe ye bo a abronsan ne nchen ho e wo sunya ne town rest ho a afon wo bank nanim me ko kazi si on be ka say ye me bank ntia ba me bank for nko munim se me makọ akọ survey amem so enti wo the officer atro no na mesan aba super okanta na ye kan license asem me ensere kakra sere ya che license no eya mu bie mu sa mu pedi ewum emse license wo hi emre bi abesin ko na booklet ayi biem say nkrofo ye allegations pi na police for drive for discussion mom na identity ben for trans no decide on buy the card biometric fe yes fe na card insusu ye ya na fe drive for to wallet bi no dey ashim na eno na fe odema nti asan besi booklet ya ama for say buomu ade na omudi shemu na isi omo aye no blue enye red bi red ni die sha na afuto kakra me be tu million ma police for na ashankefo nyina ne say police ni demand for license yi wankaza yi card no na fama no ana say wo police ni no so ka share ne say onyi license na woje nti no onyi license no na on fama em say yi nyina ye sa idea na won crofo trim adwin bi ankrofo bi di atom trim se ode sa de na man de sika na ode ahyem de man ni nyina e be free o enya idea keke me mahu bi dawo na me Kumasi road na me taxi na chi na ma chok me boduku na me disperse bi abutima bi so na mada obeka sa mada me hwe o hwe ya no of chesi no akogina ho hwe road wedi no ma hwe sa no aye ni se no de aman me se asu yo David Makari and I'm putting as o de mano was I am seeing quay. It was Sandy Pamini in a Prusi ni driver. Also, imagining in a Benkrum no more sadian. And when you are bonny now, a professional, what you man profession be one. I say, and tis penny for Casa. Aya, in one police for no munti. Okay. Hey, Omunti now on fine juma. Okay. A crime huropi or hoa. Driver ni no ebi kura o kasa kire no no koye sabi nani age wo se na wo di prosifa o kire bi no o ye wadamfo officer ya ti say truck drivers enkran ha titiro o say truck drivers baby o mu gina load na a problem pa ya kan munyai se si an obi don fo bi dia send me o say they take money from the truck drivers
so that the trotro drivers can load on the roadside. No cre. Asimbisa na yo asimbisa mean to me nkase no cre. Na ne tene se trotro fu ni juma omu di wo bus stops ni adintino. Na etwa se de police for ekoho na omu epa on se trotro drive ana bus stop no ense ogina ho mebro be do hwere mi sorry minutes be mi no kra. Ebia obisi ana bra nipa ni si na de omu si no kra na akobe 3 minutes to police no ote ase. Okay. Na mo no se wakogina ho na enya de obisi enya de obiefo na je wo de why station eno no ye mpene so na police voya na ebe mo makọ na omakosa kesa enkrofo ye go. But ya no mu gina ho no sa de ne haye pa police ni gina ho enso na trotro for ni load officer usi forma wo de enko achi gina peace abronsan anim he ya ubon se cars na branch akola pass inside no o branch ya no wagina ho. I'm not saying say o magis kenti but enfanto na mema o branch ya no wagina me wa bia police for 2 3 ejina ho omo so directed traffic enso omo kan hwe nti ubera ne say omo gina afa na traffic bi ankensese esi no na esi wo ho no na mi hu say bia omo bre drivers na omo kan omo bre nti na ama fe omo nkan bi emu sesenyo. In fact ne tenise emse yen Ghana fo no bi no so no sabi obi be se ye ni suban ye mpe nantie bus stop wo mo line so adjacent mo ya say ufi nkran na eba na before ufi zaum so na eba before traffic light bus stop bi e oni fa so enti se ubesi wo ho na wanante akọ na akofa ka akọ no denti na ese ubegina ba bia yenye bus stop ewo wahu driver ni no odi ne car ye adwuma episka mbembi no ayelo mfo se wamfa wo a ne nua eduwa obefa nti na fe problem no akwa bi ase ye solve a enye yi nti no bus stops no na yensi na se unanti twakwan ma wa hwe benkum ndifa ahwe se we safe no we twakwan ma akọ the appropriate place a ubenya trotro na se taxi afọ no ato ba se nipa so edenti na posi kan ye men nti baby sa na ase obe na trotro for no di apere achimota old station still da so ho nti wudu ho kakra na traffic bitimisi ho posi so jon ontimi nya hey move forward ana because achimota overhead na se ho no posi for no mo yes ade ni pa nti obehwa udura na oyese na oyese nti obi antumi nyina ba wo tra no call wani ma kodu old station wona na de no mo jon we ahye we ni we say na why basa anti ya on say old station ho no emre bi yetuo mu nyina momko new station ho na say bus terminal bi a ye da bisi ho no bia for emre dodo na no na bus no kra mai aya lolo terminal no nti ube no trotro do ho a obegina nti akwa ese enkan de no ha kwasiko no ogina kwantia ene mani do ha nka ye na ye a ye maintain no but ube na se ne a police twin ho kakra bia pe ne asan ahyase ne assembly for no ya omuni mu nika subo mu ana na omo policies ni bi ono manka omo afacta mu so mu hyehyɛ ye in assembly kra to me ye bus stop emma passenger for nti no me fo ze omo wotwa kan e wo ne ekoso emu ebi kra ye cramps a ba bia nse se ugina no kugina ho a omo crampo ansa ne begia no obetu afi e ma ma receipt na saa de ne ya omo ni mu di ho nkomo omo nko atimu ye ne saa ma ne ye oba no akrampika na simfinfin wa block nkrofo bebire wo kwa mu nipa nso se menye ebone yiuda de na menko na ya akasa kan ni susu nka ka se mo na mo hwe so nukure ni se obe crampo bi a enye loro kwan mu ho a no akrampo na so because ade a oye enye no che se ukra no utwim emra nka obedi wo no se utwim ma yetententen a yem pese ka bi akra be se si kwan so e won kra mpempi no ye hu se ka bi ase a commander NTT commander si ne no ase e frefre ho toyinka akese no ho anase mo toyinka na ya ba be ye fro nti se ukọ crampo no si kwan mu a na je se ukra o boa bibisa emze warning ade a aya na hia se driver ne team no gina ba bia nyem se opam no se firi ho a eno no ntentema no we firi ho chense obe crampo no mpacho se police ni echi obi wo traffic mu a na wo se mesizi car no ana machew nti machew wo no e bia se ne license wo se ne kan license asem wo se manfa wo se kona kofa license ne bra na waje car na ka baby onu gina no
na nipa ne nko se nipa ne kwa asem bi baka ne ho sabre na hwan asema hwan asodia nukre ni mfumso se prozini bi ebe chika na bus stop na mpempi no be no de si bus stop bus stop imu na ye pese ye di congested way na wa chika na de si mdi so yesa mfumso na wo ye ubetumi mpempi no traffic intersections ni adono bi wa be na nye prozini ba kokra na ewo andia ne etini se lances are drive oni bi ni no mo de kan hyen no ade bi a ni sunsanso no ehu enye ubetumi a comprehensive insurance pra wo car ho se driver ni okura car no se ne lances ewu anase oni lances na kwanhia bi aba wa hwere ni ma bebre enti no lances asem ne de se uni lances na police ni check wa wa said se wo na be proof a kire se me wo lances and enti no se yenko na faka ni so ko violence bra ba mpempi no ebi kura na expert driver okọ a onsi obi akire obaye no na main driver na ono na kawo na de ka ahye ne sa no ona na odi akire na opacho na o easy so but ideally no ese nke do kokot na etwe aso na ochina bi no wa fa ka ma bi a oni licenses ni pe bi wo na mamo onum ka kan so oni licenses eno so ya say yes indeed no wrong Father Christmas be so no okada for no so if it's nkwanhia bebre si ya kwan ni so no okọ hospitals emergency cases enye omo tika mu na ye road users e bia te se pedestrian omo makana mostly ya na ye okada for no enkran ha yititio but ukọ nkro na aka no Kumasi ne bunu east ni omo makana na nsan de abaso ye tricycles no Pragia no eno so ye how pa mu ba ye ne den in fact okada no emra emma okwan se na sabria me no kasai emra nyama okwan se obetumi de moto aye adwuma ti se taxi ana sei na mu no ne ati bia no esan se wasi kwan so na ora no o ba prozini bia ntumi hu se we okada se bi wa show helmet fine no to echi a helmet fine o number plate fine na mpo ogina okra na insurance no rurity ebo o tank hu fefefa on to improve say okada man say bia o de moto eye adwuma agiska na mo no afutu a medebe ma moto fu nyina ne say mahwe hu say em say ye mamu ha no moto twie no ebinum ntiase already o advantage say car say agina nyina no wo de okọ nti denti na ese opre ho denti na ese utum kantente ewo cars a bia be 3 lanes for cars nti ye wo be 2 lanes a moto utumi fam mfinfin na moto fo nam no enye moto kwan sa makina eda ho no yeah yenye to say moto na emfaso bo mo bon krofo aben se driver bi ehun na onam ho no ba be no abona ben pin no wi no ayo se wo pese wo begumi ana ebi kura ben no e ma wo driver ni wo yem show ampa ebi kura exhaust pipe sound e ye no e ma wo yem show na ni nyina no ye ade a emretia uyi we exhaust pipe na no ba bi na ye dede ni ade a emra ni tia okay enti no unamu sa no ne ameka ne se omo hu se ne atibia no se wo ye obi a wotika no bia nka wo da so gina faako ba de wo try ye wo travel be 10 kilometers per hour kra o advantage nti denti na se opre wo omo ete presa no na ebi nso wu no eye omo a epre omo ho ene nam traffic no ebi kra na obi etwam yeah na pan ordinance ko science ani pan yes o bo no yi o amu akọhwe ba ebi kra na traffic no a start move na ka bi afa so enti no afutu koma riders no ene na mra no so no se won share helmet a wo a wuti akiri na won share helmet no enye rider no wo yetumi chiw oh sa na mra ne ka okay say ye chiw a wo nso wuti akiri a won share helmet no okay ba mpembi no minianu mu be no na rider no na omo concentrate on him na yetini say sakola only 18 years no ti wachi dia ene na eye wo wasede say wo hwe say o share helmet and a reflective vest eno so ese wo hye ni titru ni anajo okay moto for no say traffic ni so red kra o mo na nche o mo cause police ni gina ho traffic na so red na moto no hwe en so car dia ibi gina ni sisia yo ni etini say police ni ba ko pe ni bia ogina sa intersection ho nti say
rider yi efa red light ma nukure ni ono sabre no ogina ho no bibie no a obetumi aye ontumi entumirika ni nachi na kwan bie no odi agrokra officer meet you eno na we ya no motofo na omunyina red so a omunyina na me ni amahu ni se ukọ esrem ba bi a omate ase pa agina na ni amahu ni se omakasa agya tum se wanjina a ye nyina ye bewu because o hwe onifa moto no bebre esisi wo omo pese omukọ o hwe obenkum a moto ansa na ha na ha enti no ese ase ye adwuma o ase a na wu na o pese wu obi anzo mpene sa ya so ya hwe ne mane hu uze ha no enti sa no posi ni ogina ho adenti no wonche no efisa ye driver na aso red yellow cry so a obetwi ni tisisi a se ade na aso yellow na wutwem na aso red obeche car na moto ni de ayese omu ma fa adwam so MTTD ma cars moto su nka ho ne etini se na medical aka no moto chie no isi edwuma bi ya ukoye a wo hwe se bi o strength and weaknesses any opportunities a ebebo na ekeka ho na ugina hoye a wo direct traffic na se moto atwam already mu a dem pa na obitimi aye ono udi na chikura anya de traffic eche no na wagina na watimi ache no mpempi no me nkola bi gina kwan so a ye direct traffic ni ade na motofui ubu oba onim se mfomso wo ne ho nti kwan bi a obebo mode atwam wo mra even cars kura bie cars bi a omoba no obeya unze dangerous hu aka bi bonuses a we pra undumi nkase ne awaye ntinsu no umya no na wasan be abeso ato so ese o ma no se no nti motofo nde mekoso atu omfu se sa ne ma na omoye no ebi adakro be dabone e de ama police rider ebetumi edi wachi na wacho Super Florence yanka mobile money for no wo mo a omunam kwan bone so eje nkrofo sika no eya de plans na strategy be na mutibia amanfo be ye case o mode ba so ofre me no kan se ofre me no kan se no si mengese mutibi se na amanfo mfanya adisuade Esther ya me se de di kan no obi tumi koye mobile money se bia wakoye mobile money nipa ne befe hu se de obenya wo number na wa fe o se number no credit na me send ye sika na wo be ye no anye sika aye credit eno ye baako enti ono a be kire o steps a wo be fa so na sign send in back ebre no so hu enti se wa anye smart a on se ye na se ye nye inquisitive ase minim se ye de yin ye ka bibia kire ye pene ya je di ebi a baby a wo kura wo koye mobile money no se wo nipa ne number wo betimi afre ni se ebi a wo na wa frɛ mi se ya wo be ka se da bi but ye nye enti nipa ne frɛ wo ka kire wa na to wa dwim na wa kire send way na o ma pressure pa enti wan hwɛ kura wo be ka se wa ye waduru wo be send ya de na wi no na afi wani so atetem na we hu se wa zan friend de na so for say *170# na no abekira steps say ade na wo ye na enye sika eye credit enti no sign send the bra eno ye baako mienu no eno nso otumi sheda frew o si makoye mobile money aba wo de so enti hwe wo phone so ampa wo be hwe no be hu se message bi aba but one kwa wo wallet mu a ebe ya wo se sika na ba ampa enti wo be send ya ma no wo be send ya wi na afi wo be hu se wafa wo sika otumi ye kra kwan ya obefa so obekire wo se send bra no so yi ne baka otumi yi fra wo sika e wo account ni mu nyina kra e de ka ho enti no de etoso miensa eno so betumi afra se wo ba bia wo ba wo school na wa fra wo se wo ba wo school ha na o yare ye de na ekọ hospital ha ye hia sika ebi a wo kra wonim teacher bi wo school mo ho na wo de wo ba na shobinsa on frame mi sa say yampa o kan ya wo ho pre ene social media nti ye ho information nyina egu abonten ti nipa ne betumi a pick information kra wo ho wo call party wo de ato ho wo call ha wo de ato ho nti onim udin ti ofre we ye so ni mia anka wan frame me se wo nti wo be ginadi nti anu no eyesa e wo se wotumi check wo school mo ho ehwe se yampa ebi a wo de na shobinsa ana wonim na danfo bi oni ni wo school mo ho a
na wabisa no okay na akosua wo ho yesi oyare obi afra mi sesi ase yare ahye no e de ko hospital oh me ne kura na ti he na chese we hu se nipa no odi atro okay eno num ni nyina ye kwan a omofa so na nse de abetom no obefrew ofrew a osi we win award wo number ni we win award obe introduce ne ho te se oye adwuma wo sa mobile money office mobile network office ho okay enti e wo se ye uridi mu de wanya no no aka kire wo se ko vendor bi ho na sika win no bi a win 20,000 Ghana cedis but ye be process no e wo se wutu sika bi enti ko vendor bi ho wo kwa ka kire ne se on send sika sei good number we so enti se woman ne ye wo de bebre a wo be ko vendor ne wo se binum so mobile money for no onje wo sika ansa na wa send you obe send you ansa na wa jiska no enti bebre sa na omo ye enti wo kodu ha wo se o send e bi a 1,000 omo wo percentage a omo de ye okay enti obe ka se send 1,000 good number we so okay enipa ne send we a na wa ka cho wo send we a gina ho a me send usika na brew na waji award na win no me send ya brew na waji enti wo be ko ono so wanchire mu anchire no nim se wo be ye mobile money enti wo send wi a na wo so je ni sika wo wo be gina ho a won hu hwe bi na ofre number na enko bi eno de afi na no so a eno elitest last year de se na ye de boga bia a unua na wo landing ni new ye o US ni no de niam bia ba eno ne de ya bebre ye form confidence tricksters okay o wa kukuduro just obefre won nsema obeka no wo kra on doubt no iso be UCC a ye ne empa asem hu ana se ya na bi se wo hu bibi gu mani so kra me ana na ogina ho se de bi se de oye me no madwen kra ma me so o send this kan wi ana afe no ani aba ho so ebi wa kra na wo fere untumi nka because wo hwe se de wo tie na obi atumi aye wo sa no ya yiw nti wo kan na wo fere eba bebre na say me panin bi pa okay oya panin pa 1,500 eno frame me o si say na yaye no na me si e ba ne sen o kire me ye de mi sika beda wo de isu ibia okay na me si na panin o na me si ne ba ne sen na o si ni e be ye ne den na me si e ba sa wo be ye complain but just say ye court e ko ji order ni e de akọ say MTN na ya de akọ MTN office ebi kwa wo betrace ya wo be kwa address a ye de be ma wo no when say the ha system ni tie nti enye easy nti na ye sa sensitization nyina se ni panda o mo so we ni niam bi a e koso na Christmas yi be de minim se e be koso pa nti no obi frɛ wo a ya ye inquisitive kakra ye mbi sansem wo si ma be ye mobile money wo hwe wo phone ni so a won se wo ye mobile money bia transaction ni nyina ye baako e be ka ho time bia e build up e wo one way message so but eno na ba ya na ye different e na mobile ne so kra spelling no e ya na enye mobile se de ye enye spelling mobile na ye different wa wo se ebum mobile money ni we ni nyina abum baako nti wo hu se but de be boa wo pa ne se obi frɛ wo sa ko wallet na check se wo ni mo balance ko wallet na check balance wo be hu na wo balance e wo manu ane wo nti e ba sa na ya omo so minim se wati we ya latest one bi aba omo eje nkrofo cars ana se wo mo ton cars online no o me ton car bia no oni nkran ha wo kumasi ana takrado si o wodi anu abibi o se ne me de car na ebrew sendi miska na me fan tofu onwum me bedura na obetua car ne kabafu onim na wa sendi niska o de atofu o ho anu wase afro o meba na me drew Cape Coast to say me drew atabaze car ne koba apai enti menya flat tire ma misika na me san fan to koba wate enu bi ni nyina wo online transaction no eya me ka say transaction na wo hu nipa nanim no ya me say wo party with sika e was say we a bit careful okay because ebinumu obi kwa tumi kwaji obi ka o say ma me ka wa rent okay on toye okay okọ rent car no say 2 days 3 days no de akoto ba bi o so oton enti wan hwe ya wo kra wo beto no utimu ane ya bechi wata akro no die ono de okọ waji sika ne de ko okay se we hu de wo kan so e wo ho oya obi kra tumi ka se ma yentenam me kan wo ho ebi ba sa ma yenko nti mo be drive we du ba bi no nipa no na wo drive no betenam edu ba bi o se ma menye obesi ne watu car no de adwane ko
What instances say no sa no e de na nipa na so ye first of all ansa na woni transaction wo fiti ase kra e wo so wo free post say ana se won ko fie na busuafo nko dwen ho ansa se esi wi ana ansa na e besi kra se wo bi afre wo me de abroche ni e meba ana se me ton ka ma o send me ska me fanto fu no e hwa ne kwa no de na se so ya ansa na wa send this ka no ya abroche ni e ma ebre wo no ebi a wuti he wudi ebi eni abroche o school mate bi eni ho wa abroche ta woni ni communicate ya wa promise we say o Christmas e dey star ya me bre o jense ne niam ndi se wo ho apreko pe no bi afrew o si o wadamfo bi o di sei o di niam mama me se me fambre mi ankasa meti he obi aye mbida eh omo da ye wa ankasa wa ye mi na wan so CD ama o se CD e ke be no ba madam fo bi de ne car ma me ana ye ton ti ma na me number egu akiri ana odidi na e fe so beka one friend anko beka anka meka enti number no na o pick number no frame me no si we hu me kai no person auto na ni bra penny wa outside e no si o peka atama ne ma me na om de ne ba hospital o mu fitakwa enti yo hu car no wo mo old Peace FM metima 70 ho na ya mefa ho no hu ye omo ko hospital wo 37 na omo be sin no hu number no e no frame enti wa ka kire ne bra no na ne bra ne be frame enti me ho no be frame with private number na me fa e no si o owo se Canada wo so wo hina o person to ka ma ne ma me na nyi na omo de ne ba hospital wo 37 10 bi enti o pe ka wo fi ama wo na nko de bi beba ti o na e be che enti wa ka kire omo so omo mpebi na ninu aketo ne se we hu ka ne bi mi si yo oni mi didi ho komo afa de edu ba bi no de ne ma ka no kra obeto afa de de ne ma eba eno o Sunday ne ma mobile phones ene laptops ne ma bi na obisa mi o se ne ma iba metumi aton ama na mi si o Ghana de ne ma se de yeto nti e ba ye beto na de na wo fa ma wunu no se me de ne ma ba na o ma ye ne basa enti se de me ne o kasa no me hu se wo ye ni papa enti se obetumi ayam na mi si o de ba ye beton okay afa edu ba bi o se ne ma na eba na entare ne ba ku bi o de ne ma bi aka ho ba ku sika hye ayinim na o ma de beba mami ma o mu hu se sika wo je se nsem ne de me ka be yete bebre o keka kan ya o kan na me sumiti me si yo keka ya afa de o de na ma obi be frame na de me ho obi frame a ene ma bi o me de bre me na ehina me wona me si me ministries police station eno si you na nipa netua ne ono aka kire me si wetua ne ma ne nyina aka okay afa de ne ma na eba no e we se me mitua sika bi to account ena me say ministries police station here ya na me wo nti me nko bank fa ne ma ne bre me na me yi sika me usika wa ha me yi sika de ama hu hia se mitua se enyo mo dia ono ntumi ngi sika ne cedis na me se ntumi ngi sika ne cedis dia wo be bedu ha wi a me de be ma wo na wo awakotua to aka wan fa me bi plans ne di omo be pa ya me dey me say se wo ye transaction bia wo hu nipa nanim e wo se wo dwen hu mienu si wo hu e wo se wo dwen hu why moderate pa bi wa ya dufude na ye because who nim say wo mani obi anzo wo expect hwe adenti ne efre wa wo se wo hwe kwan se abroche ne meba na te say de o kan yi ubutuani ne abroche ko expect abroche ne ama bisa ni se nipa ne kra ye frɛ ne sɛ very smart way of but in kia ne ahwehwɛ sɛ mo nso mo bɛboa yen na sesi a obi comment odi aba wo se banks amanfo omu koyi sika no ye say fraud boys ni bi no omu ntimi for mo ID card nyi enti prosifo no omu guard no ena edi omu card ID card click kan mo so that police ni benya ne percentage mati bisa eno die me pacho mentie na mum minim sesa fraudulent transactions ya ekosi se wo ho na se obi ka che se ye diska ebre me sa na omo ye ne bia waba o se ma me fanfa wa account Ghana ha ye we what the 18 years and above wa wutumi buye wa account nti adenti na wuntu wo expertise ka no wutumi buye account na obi account na on use se wo nti no se basa e wo se wo sa nipa ko no wutumi hu se sika na enye sika papa ono obetna se aka wo ye oje mame amema wo se na che se bibi wachiri enti no ukoya ono mpese ye betresi no won se omu bu abrofo ne sa na o ma ye saka wa no ne sika na ba okay ebe to wo account mu na se ba se omu tresi a wo ne ba abechiw
na no ya nipa ndwen so ana nya officers ne nko civilians ne so ye bi mama officer kra de se sie ya wo ken na mate oh okay enti ne ye kwa eno so ye bedi ho dwuma okay enti sa no mo identify places I won't say na fraud for ne ya no mo places o mo deal from pa bronya yi mo for the Christmas ya mo de maye mo wo soup bia mo beye soup ni de start ya chu okay ya start soup dada ya start soup kura ache beye 2-3 months kura ni aha for this year ya start ache ampa nra usene na daily graphic ache say maso anipa beye 10 was some places in Accra ya start ache nye nyina na ya ma media cover aha me ho say maye bi okay maye bi water station ho ne ade nyina ya yi ba nche mbasi ja wo ade na mu ja mo ba ntem sa ye nja wo se ukochi nipa no na ti se wako unse soup no onipa ne bi kura wo bechi no wo ehu bibia wo ne ho ebi a wonye nti na yesi ye screen wo mo no okay ye ne sa yenya binum a bibi wo mo ho ne ye de omo kokot nti ye de omo bedu officer na ya to ye bo na ya hwehwem ye hwe na wo a waye yenya bibi wo ho ana se wasi ye de kokot ne ye de kokot I see super kanta ekwanso DV number plate for no bronya imu unse ya na amanfo isu DV o se DP ne pa I say foreign minyan register ye no aya ne say ye ton garage ye kwache no so si hey ade no wa stop me ebi on so amanfo si o posi for no twen Friday anwumre no ma bete wo kwan so ene ye be juice si a ye si ye ukita DV yo me da say nukreni DP plate no any DP no number DVLA issue DV no and na port also almost issue DP no. Okay na DP no from port no ye the mawa actual 14 days na sa ade no ewu okay nti na say obeji DV so driver from port DP and a defective vehicle presumably any DV no nti oba na obeji DV na enhihye wo ho enhye ne say untumi mfa plate no ento car num keke na mfa car ne nante emra ne hye se fa sa normal plate na emienu ba ko mmo akiri na ba ko mmo animu okay na nia sese no ana for emre bi ni no yehu ni se enkrofo mpese omde normal no bebo car na anim ni akiri ne mu no be no de ahye ahwehwenum okay anim ni akiri emra no nkyere sa na enhye wo ho no esese orebiti the bokanum na they registered one atare na pesa na mra ne kire ana say odi screw abom fine but rebiting no na e papa service obi kura jika no efi unsem a essence ya rebiting te nye easy say why be why na mo no say odi screw bia na odi hange a o mane mantem ba bia otumi sa no ma no easily no odi normal car registered e kura de abon okay and nkrofo ye so sophisticated so obetumi the sticker insurance sticker road waiting na bo anim sisi a e de normal bo ho no de na na DV plate no wo ho kwan se OGB ana se o rent bi e o baby okay na logbook dem a logbook no baby a wo be ko bia no e se o logo na o koduru ho a wasan logo se wo be free ho no wasan logo na ya inform say ebinu ye ne se on logo no way to not. Oh yes, you are abusing the use of the trade plate. Okay. And now a be a work or use DV plate no as normal car. To say we register and now the car sorry no bush and phone na or the year wedding the camrano and my own cancer. DV no issue mo be a auton cars and now say or the cars do na fi abrochriba and now say or garage be a CC car. And he say or the car no cry try and tester. Otumidi ebo ho ndi saade nyina no o kwa na wa logo no fefefe o san free ba bia o ba na no so wa logo yenkomo na ede na nso ebre na so anisa super Florence mabi musa we enye Father Christmas but you be concern anye bia police dan ka se obi demeka na maba be fa super Florence se Sadat demeka nti kochino na Jimmy Sikamami police dan ka it depending on the said the transaction no course. Say bia wakoto bia de e bia wa free watu ye bia ka bi wo se kwagema me no nye police adwuma
Okay. Ebi a mesi o me wasase wo ho. Me ton. Wo beto bi a wuni asase. Ebi a ye 20,000. Wa beji sika no. Fasase no ma me a wonfa ma me. Eno de wadi fodo no. E wo se ye chiw. Nti eno no enye se police ni na se won koye complain. Ba wo adamfo police ni na wo si o ko na ko hunihuna no agi me sika ma me no. Enye sa net. E wo se wo koye complain ankasa. Ewo police station near the CID no refer no ko no be foul. Okay. Nti se eye ka se matowa de mintu a ye ne ade ne de enye police adwuma so ba akodan ka. Enye na adwuma. Na se ko ba se enye na adwuma koye na adwuma. Na sika no nipa ni betua part 7,500 out of 15,000. Okay. Nipa no ko so okojin sika osi o. Ye ma station officer 1,000, ye ma crime officer 2,000, na we so je 100. Sikana sa ya won se de ye nyina no ye pese ye educate public because niam we num nyina no ebi ohokura ye yente oba me officer me dan ye nim me de aboho district commander obi be ka say commander de se me ni fi ogina charge officer I say o ye panyi pa nti ji sa asem no so a na obi kura so na bedi wani we dan na won kwa ukowura commander office se we hu enti no omo me kan kire enti ye keka we na we hu se police ni shatare an kire se ono de obetumi aye de ope enti aya obi ye bibi sa e wo so omoma ya soti ye wie bibi a ye wo numbers bi wa ha ye de betudwa na no ye papa IGP e de numbers bi atudwa se wo hu se police na bi o de wa fa kwan bi so ye wa adwene mu na free ofra ye be di hu dwuma ama na me ka we asen aka se ye papa nso a ye amonka oh yeah ye kan do yeah mo ya dia ye bom abaso pa ti se menua be ma kolebu commander Theophilus Silfi obo adwuma sa na machia no say anchia mo so am be dan ye namfo amunchia ye but ya na mfom so no doso nti ya na da bia na ye twa mo ma sa se na no yo mo se corruption perception index mo na mo da so mi si mo kra mabre omunyi mu mfire so ro kakra na da bia mo da so se sa kra mo nko se mo bejai e bi so kra na ntisa afo barometer nsem ne de ye nkoho mo nkoho if you say corruption na ye ka police corruption na ya hi isakra police ni de police but omu chechem say over the years na so atia ba form kakra de so atia ba but omunyi mu free so kakra me kra na me ka bi ma so mada ho acha mo kra mabre ahwe ne mu ho na mbeje be ka say da ye be da so ye hunisa kra sipo kanta perception ebi na o kan say driver no kwa animu aya na ohwe police no kwa animu aya na ohwe na waji sadi ebi kura onso kura wa hu ni yi super ndi na meteka ni me hwe o de ye mfanye envanto so be hu ni yi e say police ni tiko ka no nti waji no wa na de we nu yin e ba yes super ye wi o ye nkomo na ye de na so 940 nti o say ye boni po enti ye kokra no operation father Christmas mo boss bi emu ma ye we yaboa mo ye we yaboa mo o manfo mo so mo police na police entimi emwa nti super last words yo ni American say say edu sabre ase na yenyine nim say ahyen dodo na ne ba enkura kesi ma ye nkra ka ho ene nipa dodo na ye ba no me de bibi kakra ebetu ahyenkafo no fo okay say sabre no akromfo ne nipa bonefo asore enti say odo ka na ebetu ka bi a obesim anwumre na wanante anadwo na akodu ade a ye very important e say o hwe ne say o Jack papa e kan manase bida kan mo hu ispana e bida kan afi o spectacle sheka na se na edem no komia ana bohwe se enjoy ana because so wanye ne sa na kodu akwantimfi na okonya problem a o hu be kire afi da shenkafo no dodo na elodu kana asif se opportunity bie no bie ma ombesa ba be follow ni bi ka bi wo ha esese career kra no udisi so okay commercial cars ya omo back ties here singly enze o de career siso ene obehwe no career nsiso nso osimelodu na pempem no elodu apempem ye lodu butu ma bie butu ato o ka no twam kra hu a time ni nyina no tumi de akwanhia eba okay nti no adrafo no any station masters na de no omo nhwe ni ye na mamun lodu kasa because car no say enema no doors a na ban say bibi tumi bu wase ne tie to me pai na kofa akwanhia wait na broso okay abroso ndi emze sabre no mefutu kakra me de be ma omanfo ne ahyenkafo no you Sufficient Florence yeah me say me so de mechanic say yan ya ye de awie ya boa ye ho
de was ye digu kwemu bia bo timamufo ho ban no yaye na ye be stress de was omo nso omo ye no omo nso nya ahweyi o ko banka ko yisika se sika no o sign check ma nipa ne ye ya enko yisika ne kurumu nkuta fi se kurumu ayeshi se wo ye ne mobile money ma nipa ne ye ya ye ne sa se wase sika na ukoyi nso a e wase wo hu se de wo bebo sika ne ho ban okay if it's a banking hall na wote kura no enipa etete ho obi a wanko ho se wokoye transaction bia wokoye monitoring o wone nkrofo wa bontin uyi sika na ya chechire ma wa udi puye ya wa send text message wona mo abiku a obi tumi ko yi sika 50,000 no de atena motoso no oko ye betumi abechisiu abihweme feuse afi so ba bia wa wonam bia no e wo se wo hwe wo scan wo environment especially wonam ti se market ti se station ba bia enipa dodo wo ho bia no wo kura bibia hwe sa de ekura wo ni wadwen bekoso se de be ya obi ya attempt a wo betumi etumi ehu nipa kro no e ma wo ma enwia wo e na de me di betwa to kura ni se wo tena ka mu a ti se wo ti front a bi o ma na especially wa ko dwoma koton ne ma o ba ni sika wo ni bag mi wa bre ebi kura wa bu seat no ti eti so on two glass ni esi ni naso omutumi bo na omayi bag ni na omo de ko afen so Independence Square ni stadium baby bia yeye asori all night ni ade obi tumi fi office ana ni laptop ni niema egu car ni baby egu no obi gina car ne ho kra hwe a ohu say ya possible say we be fa wade de akọ inside a fako okay we di ko inside so wanye lucky kra we di ato nchen na owura fi wo be sori na waja ho enti no ye be stress say wo laptop phones ni niema bia wo ko ba bi sa wotumi gya wo office na afen so omo mba ko dware no ewo empoano beach ni ade no wono monsa na wo koto nsuo mu a wanhwe ya nsuo ne de wo beko efi se eya na ase ne adin bi aba wo mu ase won se wono monsa wo ase wabo kakra enti no bibi to kra wo nhye de hu ni yi okay wontumi calculate wo distance ni ade nyina yi enti wo ne nam ho a wo be hu a na nsuo ne de wo ko eya ye ta nya sa cases ni bi ewo ye ho Bola beach ho enti ye be stress omo mbo omo ho ban na ye nso ye mboa wo no bia wo bibia na mese de betu dwa no wo bibia bibi kire wadwen a e wo se wo ma police fo ya sote okay se hye omo ho sa emmoa ye fi se information ni bi wo ho a e ba etumi boa ye ma ye nso yetumi boa ye ho ne ye hwe eso anu ntem okay nti ye be stress omo ho bibia omo nka okay numbers no me pa cho numbers na ye miensa de edi kan ni 18555 ne de se mo wode da e no wo ho e na 191 ni nyina ye adwuma emergency lines no e na numbers a me de ma wi 055 03 23 323 0550 32 3323 eno ye baako second one ye 027 500 0156 and the last one ye 020 66 39121 say the dikan na okan me no no dikan kan text message okay and last one WhatsApp okay nti eno de ye mfre so nti 0550 32 33 23 and 027 500 500 no 0156 eno ni mienu text message SMS na 020 66 39 121 eni ye nema for WhatsApp numbers ni mi ense nyina ye mfre so de ye frɛ no dada na unim no 191 emergency na 155 no ajo text message number no ne toss bi no san kan bi na 027 yes 500 5000 and come okay 5156 and me and 500 0156 but it's easy this way 027 5000 not just a 5 zeros me and some I feel 156 and at 055 03 23 323 055 03 23 323 once they have to your boy akeka no yes sorry so now send him a private message. Yeah, can I have the police contact again? I'm sorry. My track come on. Me really be fee. It's in patcho. Manenya we hear sem. Na choro toho. Na boa police. Na wonso emwaye.
enye da ne adwe ben se posifo nye wonye kra ye dia ne wo mo a na ewenye enti fabuo ne ani die nso ma wo ye mu bi wo a posi gina ye kwan so a enye abufo so se de ye wagina ye nko enti atwede hye ntomam enchensen no ne ti ene buaso no wo de abufo kohia no be che se oyo officer of the law na tade no sunsum wo ena coat of arms eboso enti ho no be kire on krache powers no so yesa na fie da nwumre sei wo se wo kire krache powers a ebe duru kosia da na dwo no wani be se nkra wo be yese diko nti be serew we gina word oh correct sir net saying na wo ko he carry on and say hwe 1 minute obe delay wo no eye chen 2 hours na obeka se park nti ye moa wo no wo moa ye na bibia anye kama Superintendent Okanta Krofi airport district MTTD commander ono no otemi sabenkum so pe no na Superintendent Florence Owusu district commander wo ministries police station Accra na otwane so no yada wonum ase say Father Christmas ne no ani say amukwedi na mde begu medua ya ase say Christmas tree me man de beto ase ama me man de beto ase na edi se na ya neje na ya neje ya de edi lances bia ye bia mo mu me man na mo na camera na twa me who say oh me Christmas tree and it's a Christmas tree there the gift in the gu ase me who say fe that na na sisi ase o na your first person I know the beto enti na ye be ji omo papa because any say Father Christmas so sa bibi kita omo na men di omo ntumi fo omo metu ha enti di omagie no se mutitoli na ya eti bie ne yesi osika no omo jeje a ekwa kosi etire onti bida yesi omo jeje omo koya account so enti na mti etoli na ye ne ye je ti na ye ne je ye da wasi papa ye nam se ni je ne so ne aka happy birthday to Mama Lucia Eysen Bishop Wa and Mr. Bedo. May his grace, love and peace be with you, with both of you as you celebrate this day from the Methodist Spouses Association. On the other side of life, Yenya ba Gladys auntie ni hokafo no efri mo na yura Alex Kojo ahianve ya ita friend say Alex Jo no na ye no ebeba so ewo ni fie ko ewo Jehovah is my friend echi me sure some be hu baby Jehovah is my friend wo Gladys and fan count into behind Jehovah is my friend no monko na monko je abusiafo na onkata Alex Jo echi sa na me se adofo amunim da nuama se ochina ena no kanfo ma me Mary nuama ofi mu be na kakrani no wotena se wotema community 5 enti ya no makwa kuja no na wakata ante se wechi kra de ato nani no nye onu anu oyi yensom se no ani adasa ti munkoja wo mo ema yen. On that note, me the Macbro collection as say so ma me mpaboa kama ma me tumi edit combination ni na wonim se mpaboa de posi mpaboa pe na Macbro nton bi posi mpaboa de aban na de ma but de aka bia Macbro ton bi enti bronya mpaboa benya bi ho 0244 211 491 atade ne so efi Creative Line clothing enti no so be free Creative Line for 0244 695057 and 0264414945 Instagram and Facebook Creative Line clothing and so be hu wo mo ewo ho kai send clothing e KLODIN na wo hu styles ahodo na wapam bi ahye bronyen utine so ko Addis Beauty the braid king be man hu ha obutira efe na wo mom obetimi abuki appointment na ntem and I'll be friend for home service echina aba be boama 0209627202 oh your pedicure now why your facials now why your massaging so because Studio Fix ewo Jolo E Plaza 2 abunsana best pension trust ewo no almost so free 02029566553 02029666553 ya damu aseme kai musenya me ya domo echina minua bema Francis Oparia ni eje ya Ope Tantra Electoral Area Assemblyman no or say clean up koso nti wonya ma ye kra no ye clean up pamcho mu koja no kama no onye clean up no na ebina danso mo ato aba no edi ama no opi teacher ni no child wa kra girls no
why na new boy man fonso amonkai Francis chairman ten a type ni se Kofi Go a owa ahofama eni opepa so obesom new boy man for na onye mo assemblyman tibinada tantrafo monkai opi teacher ni Francis opare ni aje na new boy man for makai ye Kofi Go ana Francis chairman ten oba bia so a wo gina no man no so 909 omu 1000 po pacho toma mano na ma ye wo suro ye wa ahofama ye wa ahokeka ye di ye adwuma no to ba wo gina wo lecture ya ka se why oba obetumi aye nkwanti meto ama no na sese bi obi so adidemu a masa nipa ne so kwan fise ye ka se disability enche inability omu no so omu ye 22 pe ketu e bi to ema disability for no na omu so emfa bibi pa beboa na ewo omu mu no omu emfa emwa o my Ghana nyame sha so be ye ni sa na ukodru fie so aya danyame ase ema okra obusua onsa no adwuma ene menso se nyame aboa ye nyina ye da so ti ase yakra mu e wono china